Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Ramazanını güzel geçiren, orucunu güzel tutan, başkasının hakkına girmeyen, başkasına iftira atmayan, yalan dolanla uğraşmayan kimseler için bayramımız bayramdır. Kime bayramınız mübarek olsun derim. Konuşmamda biraz bardağın boş kısmına bakarak konuşuyorum. Normalde ben hep müsbet konuşuyorum, olumlu konuşuyorum. İnsanların az da olsa olumlu niteliklerinden bahsediyorum. İnsan ister istemez olumsuz etkilenir. Konuşmalarından olumlu yönden olumsuza gidebilir. Artık bardağın dolu olan kısmına değil de boş olan kısmına bakabilir. Ve bunda haksız değil. Çünkü dolu olan kısım belki bardağın 1/10 kısmıdır. Bayram orucunu güzelce, hakkıyla tutan, ibadetlerini yerine getiren, başkasının hakkına girmeyen kimseler için bayram olur. Birinin hakkına girdiysen ondan, yani ölmeden öbür tarafa bırakma. Helallik iste. Yarın ben öldüğümde, mezara girdiğimde imam gelip de insanlardan helallik isteyecek, millet de helal olsun diyecek. İmam hakkınızı helal eder misiniz sorduğunda helal olsun dediklerinde helal olur diye düşünmeyin. Orada ağızla helal olsun demeleri, hani mahcubiyet yaşanmasın diye demeleriyle hakları helal olmuş olmaz. Bir de birinin hakkına girdiğinizde şüpheli bir durum olsa bile benim vicdanım rahat demekle kendimizi kandırmayalım. Gidip o kişiden helallik isteyelim. Eğer bir kusur yapıldıysa veya iftira atıldıysa bunların günahı çok büyük. Kul hakkı dediğimiz şey, kıyamet gününde Allah Teala o kul hakkı sahibine ödenmediği sürece o hesap bitmez. Dünyada açık kalan hesaplar öbür dünyada, yani ahirette kapanacaktır. O yüzden kıymetli dostlar, şu an bayram, hakkına girdiğiniz kişilerin yanına gidin ve onlardan helallik isteyin. Yaptığınız hataların çözümünü bulun ve uygulayın. Ondan sonra bayram mesajımı şöyle kapatmak istiyorum. Cümleten bayramınız mübarek olsun, hayırlı bayramlar. Rabbim Müslümanlar üzerindeki zulümleri bir an evvel bitirsin ve bütün İslam alemine özgürlük nasip etsin. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Kullu amin ve entum bi hayr. Eyyuhel ihva el-a'izza. أرسل رسالة مضمونها المعايدة طبعا، لكن هذه المرة مختلفة عن المرات السابقة، إذ أنا كشخصيتي دائما أنظر إلى القسم الممتلئ من الكأس وأتكلم إيجابيا وأبحث عن الصفات الإيجابية وأعرضها عادة. فهذه المرة هنا أقول يا إخوان، في هذا العيد هناك حجة لكم أن تزوروا إخوانكم الذين ربما أخذتم من حقوقهم واغتصبتم حقوقهم، ولم تسمح لكم الفرصة إلى الآن
أن تطلبوا منهم الصفح. فالآن العيد فرصة لكم كي تعطوهم حقوقهم، تردوا لهم حقوقهم، وتعودوا إلى رشدكم. لأنه يا إخوان السجلات التي لا تغلق في الدنيا سيتم تصفيتها يوم القيامة في الآخرة، فلا تبقوا سجلاتكم مفتوحة إلى يوم القيامة. اذهبوا وصححوا أخطاءكم وتراجعوا عن آثامكم وذنوبكم والحقوق التي أخذتموها من غيركم. ولا تقل في نفسك أنني ضميري مرتاح، لأنه أحيانا الضمير يخدع صاحبه، وفي الحقيقة هو ليس محق، لأن الضمائر كثير من الناس صارت لا تتعامل بإنصاف، وإنما تقول الحق للقوي. في نهاية الرسالة أقول بعد أن تعود الحقوق إلى أهلها، أقول لكم كل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب. السلام عليكم. داخل مرحلة درباس بوكا زعيدا كي بيروسكم شبر وقتی عیدا کی تی پیروز کرن او کسی رمضان خو خوش درباس کری روجی و طاعت و قنجی و خیر درباس کری. عادة از قداحات تجي آلية تجي بميزان ودشتغلم بجي روز هناكي اشتغل خو قهارم از الآلية فالاش قداحي ميزانم ولا اشتغلم جبر مع الأسف ازدهايك تجيها هذه حمو فاليا بجي روز هناك اشتغل خو قهارم. از فيد بيجن براين عزيز نها عيد هنجتك قوون هرن عفوه جوا كسا بخوازن او يون كتين حقي وادا جبر حقي انسان حقي عفدا درو هون دانا بي حسابي فكري دمينن ينجي ملف فكري دوسيا فكري دمينن دروجة قيامتي دا وإنا حمو حسابي إنا قرتن ويجا منكتبنا حقي هناك دا ومالي هناك خوار بي و افتراء آفيت بنسر هناك ببختي صافي بكن باقج بكن هرن حقي خواه جب خوازن وقتی چون تدید چه نسر زیارت بيجن حقي خو الفلان كاس حلال بكن وقتی خلق جيش في حيتيات بحلال بي بولو صافي نابي و بيجن حلال بيجي بولو جي حلال نابي بجون كتبنا حقي هناك هذا هنها هر صافي بك بيرا بوي كثيرة وي حقي بدا خدي جبو خاطرين من رجا قيامتي حساب رجا قيامتي قرانا بيشتي في قوت نبيجم انو قد بيجم عيدا واتفا بيروت مبارك وإن شاء الله أخرى تعالى بالدلي خوش وكيف خوشي عيدي وهي ورن تفا بخوشي درباس ببن إن شاء الله من الناف خير خوشي دا وأمانة خدي بن.